ولا الزول لا سلامة. الزول وات. لا سلامة كان هو محمود واخيلا. محمود سي صح. محمود وي. لا سلامة لا سلامة كمحمود أنت تسلم صبا. لي زونسيان لا يتغماني الفيراج. فوالا. وي صافي شحال صافي زعما 57 ans تبع لا جياسكا. فوالا ancien. 50 كنا نزكا الفيرس. Donc c'est un ancien parmi les anciens. وكيلا ضعنس من والليسي عميروش سي لابا كونفوي لي ماتش. وي المهم معليش كي تهضر في الماتش بوسا. بيان سور اصوات غورك غورك ليش تولد. دونك جي انتوندو لوتر فوا دابور سي فو سوفوني يعني لكن سلاعقل يفون كومام روفونير سلاعقل. وي effectivement, si on peut analyser le match Boissagui, je ne comprends pas comment la défense n'aurait pourtant, je dirais, c'est des internationaux quand même. Oui, il faut le dire. Là, c'est des futurs. Ils ont commis des erreurs, vraiment. Et puis quand la tactique née à la première mi-temps, il était un peu, c'est pas pour critiquer ou là, mais il a mis quand même toujours les 3 défenseurs centraux nés, ça ne marche pas bien à la fin. Quand il a changé de tactique, voilà, Sagui on méritait bien la victoire. Comme Dani Steph, il méritait la victoire, même le Kounia, surtout à la fin. Absolument. Donc, comme parce que كما قالنا خريب ما ديكش مسخره باش كلش الله يفو تسكشم بيبي الله قششني il faut j'en suis sûr tous les gens qui m'écoutent là va être appelé par Petrovic il y en a trois il va rappeler bien sûr يروح حتى السكيني justement on comprend les responsables. On comprend, c'est vrai. السكي يروح عند السيليكسيونير ناسيونال يحضر المشاكين. يحضر il était parfait. J'ai vu à chaque fois تسكن خريبة تسكن ولا نتا. Donc je suis convaincu c'est d'ici oui. J'en suis sûr. Il le mérite de toute façon. Il faut qu'on comprend les dirigeants dans la GSK. Ils ne peuvent pas ne pas faire jouer quand même des joueurs qu'ils ont ramenés de l'extérieur, de tout, et faire rentrer quelqu'un comme ça. Mais la relève, il a sa cote, il faut le mettre. Oui. La relève. Il leur a démontré que c'est un joueur qu'on ne peut pas s'en passer maintenant. Il faut le mettre. فوالا كل يتمنى انا بغاك انا كيتسمى كثير اسمي كيتساولا صافي جوست ابري كونستانتين اكيد سلعقل اون فا ريفونير اي سا فا فينير ان شاء الله. ان شاء الله هذا سكون سوات. جو سويت بون سواري بي ان شاء الله فرحنا تو الطون. ان شاء الله. ان شاء الله نكون هذا عندك في النعيوانين يسمي زمان. ان شاء الله. سويت بون سواري ا تو لي